level. So benifunzani ngale yini lokufundisa yini lonako wena lokufunzile ngale nani yini lokwati ukubona ngetandla takho ngetandla tami ngata into eningi ya njengani phela ungazi into eningi asikhulume ukuthi mina ngathi lokho nalokho ngathi kwenza stove kwenza stove semalani yeah ngathi kwenza noma leg day good she said yeah ngathi ushaya speed meselani okay ngathi noma ukuthi ngiyaka room okay ngakhona ukufundza esikolweni lokho hayi lokho ngikufundile before ngibonile ukuthi isikolo vela ufundza esikolweni ngoba lokho ufundze sebafundza ekhaya ngifundile lokho ngifundile kwamalungu vela awufundze kwamalungu awufundza esikolweni esikole vela wasekela wasekela usona ngathi umnyaka 17 why usekelele isikole elanga mina ngibone ngathi esikolo mina ngiyodlala vela ngisebenzisa udlalelani ngatiboni ngaphambi vela ngatiboni into ngafika grade 10 konke kushintshile vela so wena bangathi le mali bafuna yona leningi esikoleni le mali vela bayafuna kude lokhu kwenza umane ledura noma liphepha straight bakunika ukuthi utobhala ngemali yabona atokutshela ukuthi everyday kufuneka ubambe ima 300 or 500 utobhadala amaphepha uthola ukuthi le phepha le 1 i-100 rand wena une 500 mara ufunza maybe 7 amabhuku or 8 uyabona angeke khona vele funa uhlala nesikoloto vele ukuthi nabakoletana vele bazayoyiletha mara sengiyibuka mina le mali phela leli viki babhatala 12,000 yabona le ngimali le mina ngithathako everyday yabona ngiyogibela futhi vela ngibone ngathi